Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin, papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 10, versikulo 23. Maag ti tao a pagragsakan na ti agaramid iti dakas. Pagragsakan ti nasaririt a tao ti kinasirib. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mami na, pasensya ka na. Anya? Sa anak pa'y makabayad ita. Ay, saan ang mabalin? Sa anak ngamin ang nakalako ta masakitak. Agbayad ka. Ma'am, Tano saan kang agbayad? Idarong ka. maasik ako makanyak, ma'am. Paibalod ka. Kayat mo, ha? May babain ka pa'y. Iso nga agbayad kan. Tano saan? Kaswan ka. Kumusta ti kasasaan mo bakit? Nakapsutak pailaan, lakay. Diyak nagatang amin di agas mo. Tapos si tinapasada kita. Narabyanak pa yan. Di ka paila gumatgatang, lakay. Gimatang ako na. Tapno maimbagan kan. Bayadan takit di tayo utang tak ni Mamina. Kunak man no nakisarita ka kenkwana. Asaan tapay ang makabayad tagsaksakit ka. Pinadas ko akinasarita. Ngam agong unget. Anya, No saan ta ka no ang makabayad? Paibalod na ta. unay matan. Diyak la pagarupan akas na ti ugali na dahita babae. No amukla ko ba? Diyakon imutang kenkwana. Bongga ka talaga, Mina. Agasam, ta dito'y nangina a restaurant, tinangawisam kanya. Siyempre, mata. Mamati akon abiglang yaman ka. Hoy, nangalaam iti kwartang, ha? Agpapaporsyentuan. Oh? Mayat dayto ang negosyo. Saan ka amalugi? Kasta ka di? Wala di siya. Ay, no kasta? Mabalin ka di nga umutang akan kang. Good payer ka di? Amamunak matan. Aguray ka man, friend. Seryoso ka? Pautangan nakman nga rod. Kaya't ko tiag negosyo. Wala. Mano, ti kayat mo nga utangan. Nay, papanam Dexter. Di talaeng, Daddy. Madlaw ko ang manipod idi adda baro ang motor mo. Kanayon kan arumwar. Gaganga iti baro, ah. Apay ayang amen, nga inggatangan na kanimanang mo iti motor. Tapno makatulong akano iti negosyo na, Daddy. Apay diwan mo. Sakti kolektor ka dagiti pautang na. Daddy, mapanakon. Kumusta ti negosyo nga ibagbaga ni Dexter, Mina? Mayat, Dad. Makaurnungak dito eh. Saan mo kung mga abusuan, ha? Saan, Daddy? Pinadakkel kayo iti nasaya at awagas, Mina. Pulos ajak ng loko iti pada katao. Iso kasta kayo kumamay. Amok dayta, Daddy. Di kay ka di madanagan. Diyak laukan iti kalukwan dayto yung negosyo. Nagapwam, Dexter? Di talaeng. Aldawan, kasanupay ang makasingir ka. Wen ka di, mapana kagsingir. Nakaawi din dagiti aglakla ko ijay palengki a pinautangak. Nag-stricto kayo, matan. Saan ang mabalin nga griri ka? Ta suswelduan ka. Iso arumbang nga agtulnog ka. Rabiin, Mina. Kamawan pa'y lang ni Dexter. Ay na, Daddy, mangan kayo kadilatta. Di yung pagdanagan ni Dexter. Saanin nga ubing abasit dayjay. Amom, Mina. Diyak kumakayat nga igatangam iti motor. Kumpurmila ditan di papapanan na. Daddy, usaran na dayjay amapan agsingir kadagiti pautang ko. Sa bali matantar aramidon na. Tultulungan nakakadimot laeng wano saan.
Idi kagat-gatang ko jay motor na. Nagagat. Ngam ita, si madut matan. Oh, makitam. Kunakon kay. Kurang pa'y da ito imbayad yo iti utang yo. Ha? Kurang pa'y, ma'am? Jay interest na ngay. Ay na, maasyan ka kumamot kanyak, Ma'am Mina. Saan na ko man asingiran iti interes na? Ay saan ang mabalin ah? Masapol nga itadyo. Awanan pangalaan mi iti pagbayad mi. Tas sa anak pa'y anaimbagan. Agsubli akto manan inton bigat. Kat kayat ko, bayadan nyo jay interest ti utang nyo. Talagang awan asi dahil jay Amina. Ila ko munti tricycle tayo, lakay. Apay na ilagok nga iti pagbirbiro ko. Tapno makabayad tan ah. Tapno sardangan na ta ni Ma'am Mina. Bayadan ta amin en, lakay. Apay aday tila ang tinasingir mo, Dexter? Naladawa ka nagsingir. Anya? Ngamsan na bale. Agsingirak to manan na. Talaga asim madot kan. Di nakadiungtan. Hay, awan pa'y serbiti isusweldok kan ka. Di ka tinakon. Anya? Agbiro kan iti sa bale a kolektor mo. Mayat ah. Nakabayad kayon iti utang yo. Agraman interest na. Uwan, ma'am. Talaga akayat may makabayad kami. Mabalin kayo manan nga ikan. Ay, saanan, ma'am? Saan kami na mangala? Uray kisayan ti interest. Pagbalinak a 15% imbes at 20%. Saanan, ma'am? Ay na, amok akasapulan yung tumatlaang ti kwarta. Awagan daktulat ta. Ta umayak nga umay. Napanan nga ta ni Leticia. Awan nga ta dito balay da. Leticia! Leticia! Oh, ilimlim mga naksamatan. Ay, saan ang mabalin asaan nga agbayad? Biro kak no sa dino man tinapanan na. Saan ka mat nga ilamlamangan ah? Kat no awan man ti tao iya balayo. Talaga nga awan, tarimwar kami amin. Umayak ko magsingir. Amok. Iso anang i-reservak, iti pagbayad ko ken ka. Pasensyampay lang, dahito, Yuan. Ne, rumbang ko maalimagasot ti bayadam. Apay ngay at 300 laang. Basit ngamin ti customer ita. Leticia, jak kayat ang madadaol ti panaggayam tagapula ang iti kwarta. Ha? Idi mutang ka, inikan ka adagos. Iso arumbang kumamat nga agbayad ka. Oh, daddy, nakariing kayo pa'y laang katang nga trabiin. Or-orayek nga minti kabsat mo. Saan pa'y asim mangpan? Saan pa'y nga ron? Ay, napanan naman nga tan. At apa nga mga may barbarkada ni Dexter. Naibaga na kanya, nga inikat mo kano iti trabaho na. Una, tagsadot-sadot mat. Dinan kayat tagtrabaho. Mina, saan kayo kung mga agapa? Tagkabsat kayo. Daddy, jakmat kayat nga agapa kami. Isumit lang amin ti agar-aramid kat iti pakaung-ungtan na. Wala, bayam takasaritak ni Dexter. Sino jay bawag ka bakit? Ni Ma'am Mina, lakay. Anya man ang timbaga na. Ipapilit na nga, pautangan na takanumanan. Sana yun. Iso nga rod ti imbagak. Nagdakkel unay ti interes na. No saan ka makabayad, ag interes manan. Iso nga rod, adjakon kayat lakay. Oray santan nga umutang. Tawan betlat asid na kitang agpapautang. Di amukat nakabayad ako ni iti utang ko kan ka, friend. Ni, kasano kumaan nakabayad kan? Aglis-lista akmat kat. Amok ti date ti panagbayad ko. Saan ka pa'y anakabayad? Anya? 20% ti interest ti utang mo. Anya? Di mo ibaga, adi mo nangagtiimbagak, idi mo na nagsarita ta.
Jakla pagarupon akasta kangina ti interes ti pautang mo. Saan nagaputag gayem ta? Kat saan kan nga interesan? Negosyo daytoy, friend. Ay, Kat no saan ka pa'y nga agbayad, aganak latta jay interes na. No saan kayo nga agbayad, idarom kayo. Nalawag ka di, ha? Buwisit kayo kit di. Mina, anak. Sino di kinasarita mo iti cellphone mo? Ay, dagiti tiwid nga agbayad iti utang da. Anak ko. At amot nga mindag iti naawat ko a reklamo. Adakil ka no una iti interes ti pautang mo. Ne, saan mo ta? Anak, saan mo't anaskan nga interesam iti dakkel dagiti ipapautang mo? Nangruna ka dagiti awanan. Ay na daddy, saan kayo ka di amakibiyang? Ah, Siyak ti masak nanditoy. Iso abay andak laeng. Mina, agri-ring ta cellphone mo. Ni Leticia, ibaga naman siguro na asaan nga agbayad ita. Ay, makauma. Katsong batam lata. Jak kayat akasarita. No kayat yo, dida kayon. Ay, unay ka. Nan, tasyak ti mag-isaaw. Hello? Hello? Uncle? Ni, itayo pinangaw mo awag. Apay? Ni ngamin Dexter. Oh, anya tinapasamak yun kuha na. Na-disgrasya iti batog ti Pastomi. Anya? Nakakarira na iti motor. Katay kay, na-disgrasya. Diyos ko. Itarayan ti ambulansya iti ospital. Mala. Sige, taumay kami adagos. Kasi matikabsat ko, Leticia. adabay lang iti ICU. Kasapulan ka no ang maopera. Kasapulan na pa'y tidara. Tumulong akmi. Tumulong kami. No anya ti maitulong mi. Agyaman na, Leticia. Awan anyaman na. Naimbag kalata. Itilaksit din sa usawang ko kan ka. Tulungan na, Klata. Unay ka. Libato man layta. Leticia, pakawanin na ko, ma. Ay ngam siya utang ko. Bayada ka talaga. Agraman interes na. Uray saanin, friend. Basit lang matan tinagbati. Saan mo nabayadan tayo, Chay? Katagyaw man na kapoy ti kinaimbag mo agayam. Saan anasaya at agpautang nga dakkel unay di interes na gaputa pa ng gundaway daytan. No aglablabas ka, dakas mutlaeng ti ipaay na ka. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo